umahluli omkhulu. Abantu bobona inkosi yezulu sebeya kuvuswa nasemangcwabeni babonakaliswe nasekukhanyeni izinto esizibonayo zoshiswa amawa nezintaba zoncibilikiswa ilanga locinywa inyanga yophela izoni azinakuba nakucasha mahluli wofika ngomkhosi omkhulu umkhosi wezakhi zithunywa zezulu amehlo mahluli omkhulayo bona izinto zaseseyizinto zokona izoni zoba nolukhulu uvalo zoqhaqhazelela obakhe ubuso abagalungile bayokubhujiswa nasesihogweni somlilo boshiswa yekani izono nesabelilunge lizweni ilizwi lenkosini khonze zithandazeleni nifuna ububele yisikhathi manje izananamkele. 1 Thessalonica 4 verse 16. Uthini verse 16 ngaphansi kokuthini ukuvuka kwabafileyo ngaphansi kwesihloko sokuthi ukuvuka kwabafileyo ngokuba inkosi uqobo uyakwehla ezulwini ngezwi lenhlokomo ngephimbo lengelosi enkulu nangecilongo likaNkulunkulu nabafileyo kuKristu bayakuvuka kuqala khona thina sisekhona sisasele siyakuhlwithwa kanye nabo emafini sihlangabeze inkosi emoyeni kanjalo ke siyakuba nayo inkosi njalo ngakho ke duduzanani ngalawa mazwi lana sitshelwa ngesikhathi esizayo esizokwenzeka uthi ngoba inkosi uqobo izakwehla ezulwini njengoba bayibona inyukela ezulwini nangalelo langa lelo izokwehla from ezulwini ngenhlokomo ngephimbo elengilosi enkulu ingilosi yasezulwini ethunyayo enamandla uzabe ehla ngenhlokomo nangephimbo layo lengilosi enkulu necilongo likaNkulunkulu nabafileyo kuKristu bayakuvuka kuqala
kuzoba kuyinto enkulu. Izwi likaKristu njengengelosi enkulu lihlokoma ngephimbo elikhulu, necilongo likaNkulunkulu nabafileyo kuKristu bayakuvuka kuqala. Abalele bekuKristu besemathuneni bayakuvuka kuqala uma kuzwakala lezo zinto emathuneni. Khona thina esisasekhona sisasele siyakuhlwitha kanye nabo emafini, sihlangabeze inkosi emoyeni. Kanjalo-ke siyakuba nayo inkosi njalo. Okusho ukuthi thina esisasele uma kwenzakala leso sikhathi leso, uma sikuKristu sizakuhlwithwa kanye nabo emafini, sihlangabeze inkosi emoyeni. Kusho ukuthi ngamanye amagama umzimba yethu izawushintsha, izawuguqulwa ukuthi nayo ikwazi ukuba imizimba kamoya, njengoba labantu bazobe bevuka emathuneni bavuka ngemizimba kamoya, ukuthi khona thina sisasele siyakuhlwithwa kanye nabo emafini, sihlangabeze inkosi emoyeni. Izoni zoba nolukhulu uvalo, zoqhaqhazelela obakhe ubuso, abangalungile bayokubhuja.